Hello guys, mumeze mute? Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza byo gutangira umwaka. Nanjye ndakomeye ndashima Imana, amakuru ni meza rwose, ibintu ni uburyohe. Rero hari amakuru uyu munsi baduhaye muri dashboard zacu. Amakuru bayaduhaye ejo, mumbabarire nari mvuze ko bayaduhaye none. Bayaduhaye ejo ku itariki ya 3. Rero ayo makuru ateye ate? Aya makuru ameze ate? Nta kindi usibye kutwifuriza umwaka mushya. Kuba timu yatubwiye ngo Happy New Year, Happy New Year. Ngo bari kutwifuriza umwaka mushya wa pi. Ni ukuvuga ngo rero barimo batubwira umwaka mwiza, batwifuriza ngo umwaka uzagende neza, uzabe uw'amata n'ubuki. Rero mbere yuko twinjira muri iyi nkuru, ndimo nshimira abantu bakomeje kunyereka urukundo bakanda kuri subscribe. Tumaze kugera mu bantu 900. Aba ni abantu benshi rwose, kandi dukomeje n'urugendo twitegura no kugera mu 1000. Mu bantu 1000 rwose bizaba ari byiza, bizaba ari uburyohe. Rero wowe ureba video zanjye utari wakanda kuri subscribe bikore, kuko njya muri statistics nkareba ngasanga hari abantu benshi bareba video zo kuri no channel ariko batakoze subscribe. Rero nawe gerageza ubikore kuko uba uri kunyiba. Inkuru rero iravuga iti: Happy New Year Pioneers. Umwaka mushya muhire ba pioneers. Tap 2024 review on this home screen next to chart to see your 2024 mining summary that highlights your milestones within the network and celebrates your achievements over the past year. Bari kubwira ngo kanda kuri 2024 review ni nko gusubiramo cyangwa gusubiramo hegeranye cyangwa hari iruhande ya chat. Reka mbibereke. Bango bari kudusaba ko turaza gukanda hano kuri no review, hanyuma iyi review yegeranye na chat. Irango chat murayizi, ahangaha niho abantu baganirira. Aha ni ahantu abantu bashobora kuganirira. Rero bari gusaba gukanda kuri review kugira ngo urebe mu ncamake uko wagiye umayininga ndetse n'intambwe wagiye utera muri Pi Network, ndetse wishimire iyi ntsinzi umaze kugeraho muri uyu mwaka. Bivuga ngo hari Pi twagiye tumayininga, rero bari kudusaba kureba buri muntu wese bagiye bamukorera aka gasamari kugira ngo arebe Pi yagiye amayininga, hanyuma narangiza azishimire. We're making excellent progress towards open network with over 9 million pioneers who have migrated to mainnet. Bango turimo dutera intambwe zishimishije twerekeza kuri open network, twerekeza kujya ku isoko kw'iri faranga, aho dufite abapiyoniye miliyoni 9 bamaze kwimurirwa Pi zabo zigashyirwa kuri mainnet cyangwa zigashyirwa ku makofi yabo. Ni ukuvuga ngo rero murabizi ko intego ari kugera kuri miliyoni 10 kugira ngo iriya gap ivemo cyangwa kiriya cyuho kigaragaramo kivemo, kuko icyuho byagaragaye ko ari kinini cyane. Inkuru y'ubushize bwo Nikora yavugaga ko bihagaze, abantu bari biteguye ko Pi ijya ku isoko. Bari bamaze kubona abantu miliyoni 18 bakoze KYC. Rero hari abantu bagera kuri miliyoni 8 bimuriwe Pi. Rero icyo kintu gituma Pi Core Team ifata umwanzuro w'uko itashyira rino faranga hanze, kubera ko babona ko haba harimo icyuho kinini.
Rero mu by'ukuri dukwiriye nyine gutegereza kubera ko icyo cyuho kigomba kuvamo. Urumva rero izi miliyoni 9 turabura miliyoni 1, ariko hari n'igihe byazarangira n'ubundi iyi gap igumyemo. Abantu bakora KYC bakomeje kuzikora, hanyuma n'ubundi ugasanga iyi gap irimo. Ariko reka dutegereze kino gihembwe cya mbere baduhaye, ni mu mezi 3 ya mbere y'umwaka. Rero ayo mezi reka tuyategereze turebe uko bigenda, turebe uko ibintu byifashe. Reka rero dukande hariya kuri 2024 review, hanyuma turebe. Ngiye kureba uko nakoze muri uyu mwaka. Murabona mbese uko banyereka end of 2024 year with Pi. Bango impera z'umwaka wa 2024 umwaka wanjye na Pi. Bango izi Pi 327 ni izi ni inshuro na minings. Hanyuma Pi na minings ni 2085. Hanyuma ibi 2039 ni Pi nabonye binyuriye muri bonus zagiye zituruka muri contribution, harimo security seko nakoze, lockup, abantu ninjijemo, mbese ibintu bitandukanye. Hanyuma abantu ninjije muri uyu mwaka muri Pi abantu bagera muri 61. People referred, ngo ni abantu nabwiye Pi bakayinjiramo. Hanyuma hano bari kunyereka igihe maze muri Pi, igihe ninjire muri Pi. You joined Pi 1020 days ago. Ngo hashize iminsi 1020 ninjiye muri Pi network. Ngo rero ni igihe kinini cyane. Rero namwe muraza gukanda hariya naberetse, hanyuma murebe umusaruro wanyu, murebe uko mwakoze, hanyuma ibintu bikomeze kuba uburyohe. Kandi nkomeza kubasaba gukora ibisabwa. Umuntu utarakora KYC iki nicyo gihe rwose, ntabwo uzitwaza ikindi. Amezi agiye kuzaba 6 kuri 31 z'ukwa mbere, amezi 6 azaba arangiye, kuko batangiye kutubwira ko igihe ntarengwa cyo gukora KYC ari kuri 31 z'ukwa 9, birangira babyigije imbere. Hanyuma bigera kuri 31 z'ukwa 12, none bongeyeho n'ukwezi kumwe. Urumva n'amezi 6 agiye gushira. Rero ayo mezi nashira utarakora KYC, mbese bazahita babona ko uri robo, bazahita babona ko utari umuntu wa nyawe. Niyo mpamvu Pi zawe bazazitwika. Rero ugomba gukora KYC igihe kigihari, amazi atararenga inkombe. Iki nicyo gihe rero kugira ngo ukore KYC. Hanyuma rero iyo ukanze hariya ukabona n'umusaruro wawe, uhita ukanda kuri kariya gakubo kugira ngo usohokemo. Ibi byose mba mbikoze kugira ngo nereke abantu utuntu dutandukanye. Hari abantu baba batazi uko bimeze, genda mwarimu. Rero ni ngombwa ukandaho, reka nkandeho, mara yo ukanze uhita ugaruka hano, hanyuma ukagaruka muri ya dashboard yawe. Rero ku bantu bakoze subscribe kuri no channel yanjye batari bamenya icyo tuvugaho, nuvuga ngo tuvuga ku mafaranga y'ikoranabuhanga ndetse no ku makuru atandukanye ajyanye n'ibintu biri kubera kuri iyi si, cyane cyane ku bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa ku bijyanye n'amakuru agezweho. Rero ahangaha turimo tuvuga ku mafaranga y'ikoranabuhanga, ifaranga ryitwa Pi network. Nawe ushaka kwinjira rero wajya kuri Play Store ukadownloadinga application, hanyuma ugakora konte. Waba utabizi ukajya hariya muri comment section, hanyuma ugakora icyo bita
comment, hanyuma warangiza nyine ugakora icyo ugomba gukora, hanyuma ukinjira kuri iyi link yanjye cyangwa kuri iyi username yanjye. Username yanjye rero nta yindi ni iyi ngiyi, ni iyi yitwa agasobanuye juru rimwe. Bivuga ngo rero ni iyi ngiyi, murayibona agasobanuye juru rimwe, urinjirira kuri iyi username yanjye. Iyi ngiyi agasobanuye juru rimwe, hanyuma nurangiza urayikandaho, urayishyiraho, ugeze abantu bakubwira ngo shyiramo invitation code y'umuntu wagutumiye. Bivuga ngo iyo winjiriye ku muntu baguha payi imwe yibanze, hanyuma rero nurangiza uradownloadinga n'indi application yitwa Pi Browser, hanyuma kuyihuza na Pi Network nayo unyura hano kuri tuno turongo dutatu, iyo maze gukora konte kugira ngo wihuze na Pi Browser, ukanda hariya kuri turiya turongo dutatu, hanyuma ukaza hano kuri option, ugahita ukanda hano kuri Pi Browser, na option ya gatatu. Ni amafaranga rwose, no ntabwo ari hariya, ni ahangaha Pi Browser, hanyuma ugakanda, reka dukandeho, uhita winjirira hano, hanyuma ugakanda kuri sign in to Pi Browser. Iyo ubonye bitemera ukanda hariya hasi kuri use. Urabona Pi Browser nahise nyigeramo, ni ukuvuga ngo rero iyo hariya bidakunze uhita ukora hano kuri alternative sign in. Bangwa hariya ubona bidakunda, ndimo nereka n'abandi bantu kwinjira muri Pi Browser uko ubigenza. Ibi nitabikoze gutya ntabwo Pi Browser ifunguka. Rero mwawe rugari, kandi amafaranga ni amafaranga y'ukuri, ni amafaranga abantu bagiye kuzabona muri uyu mwaka. Rero dutegereze turebe aho bishya bishyira, ibintu ni uburyohe. Rero nkomeje kubifuriza umwaka mwiza, Imana ikomeze ibarinde, kandi imishinga yose mwaye kugeraho muri uyu mwaka muyigereho, kubera ko nta kidashoboka ku muntu ugerageza. Murakoze rero, uyu yari Jingo Nyemazi. Utarakora subscribe muyikore kugira ngo dukomeze dutere imbere twese hamwe. Murakoze, Imana ibahe umugisha mwinshi.